Yes, twongere tuguha ikaze wowe dukurikiye hano kuri channel aho tugiye kugaruka mu makuru abagiye anyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho batubwira ko leta ya RDC yemeje ko yahagaritse umuvugizi w'ingabo zayo. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwemeje ko bwahagaritse by'agateganyo umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu General Major Sylvain Ekenge Bomusa kubera ko yibasiye abanyekongo b'abatutsi. Bigaragara ko icyemezo gihagarika General Major General Ekenge cyashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za RDC Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe tariki ya 28 Ukuboza umwaka wa 2025. Tariki ya 27 Ukuboza ubwo Major General Ekenge yari kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC yatangaje ko gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda kuko batabyarana nabo badahuje ubwoko. General Major Ekenge yavuze aya magambo mu gihe leta ya RDC ishinjwa gushyigikira abakwirakwiza urwango rwibasira abatutsi n'ubugizi bwa nabi bubakorerwa by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Ariko abakurikiranira hafi imyitwarire y'ubutegetsi bwa RDC bagaragaza ko ibyo ari ikinyoma. Fani Kaji Kayembe uri mu bayobozi bakuru b'ihuriro rya M23 bashinzwe imari yatangaje ko nubwo General Major Ekenge yafatirwa ibihano, amagambo yavuze yari yatumwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Kayembe yagize ati umuvugizi w'igisirikare ntatekereza ashyira mu bikorwa, navuga bitewe n'ibiharimo ahubwo biterwa n'umurongo wemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare. Muri RDC uri hejuru afite izina Tshisekedi Felix, umugaba w'ikirenga wa RDC. Umunyepolitike yagaragaje ko guhana General Major Ekenge ari umukino w'urwenya ugamije kuyobya abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga. Yemeje ko ibyo umusirikare yavuze ari byo Tshisekedi atekereza yicecekeye kuko bishingira ku murongo we wa politike kuko yifitemo ivangura. Leta ya RDC ntacyo yakoze mu myaka yose umudepite Justin Bitakwira yibasiye abatutsi by'umwihariko abanyamurenge ubwo yabitaga ubwoko bubi. Nyamara umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU cyangwa se European Union wo waramufatiye ibihano mu mwaka wa 2022. Ikindi wamenya nuko tariki ya 22 Ukuboza 2025 Perezida Felix Tshisekedi yakiriye abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Jean Claude Mubenga wavuze ko abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi ikwiye kurwanywa mbere y'uko ikwirakwira, baganira ku bumwe bw'abanyekongo. Gushyigikira no kureberera ibikorwa by'abibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakoresheje amagambo byaherekejwe n'ibitero by'indege z'intambara na drone byagabwe mu duce dutuwe n'abanyamurenge mu kuva uyu mwaka wa 2025 watangira. Akaba ari uku rero byifasha hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, akaba ari uku rero byifasha hano mu gihugu cya Kongo. Ariko nyamuneka wowe mwibutse utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Yes, tuve rero hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tujye muri Uganda, aho batubwira ko umuturage yasabye Perezida Museveni kumugurira inkweto. Umuturage wo muri Uganda witwa Imam Seluwo yatunguye benshi asaba Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kumugurira inkweto ngo kuko izo afite zishaje cyane.
Uyu muturage ni umwe mu bitabiriye ibiganiro bya Perezida Museveni yagiranye n'abafite amagaraje n'abayakoreramo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ni ibiganiro byari biri mu murongo wo kumva ibibazo by'abakora muri uru rwego ariko no kubashakaho amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Mutarama mu mwaka w'2026. Ubwo byari bigeze mu mwanya wo kubaza ibibazo no kungurana ibitekerezo, Imam Seluwo yaratunguranye yumvikana asaba Perezida Museveni inkweto ndetse bisa naho yigeze kuzimwemerera. Ati, wambwiye ko uzangurira inkweto zo gukorana, izi zirashaje nyakubahwa. Imam Seluwo ntiyigeze avuga igihe Museveni yamwemereye kumugurira inkweto, ndetse uyu mukuru w'igihugu nawe ntacyo yabivuzeho. Museveni yemereye aba bakanishi miliyari 1 y'amashiringi azashyirwa muri sako yabo akajya atangwa nk'inguzanyo nto zo kugura ibikoresho. Akaba ari uko rero byifashe hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yes, tuve hano mu gihugu cya Uganda tunyarukira hano mu gihugu cya Kenya, aho batubwira ko igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga rya Kenya cyateje impaka. Inkuru itangira ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi ufite n'inshingano wagereranya n'iza Minisitiri w'Intebe muri Kenya yatanze igitekerezo cy'uko itegeko nshinga ry'iki gihugu rivugururwa kugira ngo ibyuho birimo bikosorwe. Mu mwaka w'2027 Kenya ifite amatora rusange, hari nabwo hazatorwa umukuru w'igihugu. Muvadi aherutse gutanga igitekerezo cy'uko kuri uwo munsi hakorwa na referendum. Mudavadi yavuze ko ibyo byatuma ibyuho biri mu miyoborere y'igihugu biterwa n'itegeko nshinga bikurwaho, hanyuma abaturage bagatora mu buryo busesuye uko bifuza kuyoborwa. Uyu mugabo wahoze mu nteko ishinga amategeko yavuze ko twakoresha amatora yo muri 2027 nk'urugero rwo gukemura ibyo bibazo, bigakemurwa binyuze mu bibazo abaturage muri referendum bakadufasha kuvugurura itegeko nshinga ryacu ryo mu mwaka w'2010. Mudavadi yavuze ko ibyo byatuma hatabaho ibibazo byatuma amatora yo muri 2027 aba impfabusa. Ati, turi kwinjira mu bihe bigoye aho amatora yo muri 2027 ashobora guteshwa agaciro na mbere y'uko atangira. Itegeko nshinga rya 2010 risaba ko hagenwa imbibi z'uburyo amatora akorwamo. Itegeko nshinga ryari ryaratanzwe igihe ntarengwa cy'itariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'2024 twarayirengeje. Turi mu bihe turi gukora ibinyuranyije n'iryo tegeko nshinga riteganya, cyangwa se n'iby'itegeko nshinga riteganya. Yavuze ko muri iyo referendum hazashyirwaho umwanya wa Minisitiri w'Intebe n'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibitekerezo bye byamaganiwe kure n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko igitekerezo cye kigamije kugumisha Perezida Ruto ku butegetsi aho kuba kigamije ineza y'igihugu. Umuyobozi w'ishyaka PRP ritavuga rumwe n'ubutegetsi Martha Karua yavuze ko igitekerezo giteye urujijo kazakirwanya mu buryo bwose bushoboka. Yagize ati, gusaba ko habaho referendum bigamije kuyobya abantu. Mudavadi ari gusaba referendum mu izina rya Perezida Ruto niwe uri ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Akaba ari uko rero byifashe hano mu gihugu cya Kenya mu by'ukuri. Yes, rero reka dusoreze amakuru yacu hano, gusa nyamuneka mwemutsa kutarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda mwese neza cyane.